nashimwe nashimwe cyane tubifuriza cyane pasika nziza itubere nziza mu buryo bwo mu mpemu. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero hirya no hino ku isi abizera uwo mwami w'abami Kristo Yesu umwagazi w'intama w'Imana bariko bararirimba iri jambo rivuga pasika. None pasika ni iki? Pasika ni ijambo ubwa mbere risobanurwa kurengana, kubohoka, kujabuka. Hanyuma rero pasika turiko duhimbaza uyu munsi twibuka ukuzuka kwatubohoye. Muvuge muti amen. Ukuzuka kwatugize abantu, ukuzuka kwa Kristo Yesu umwagazi w'intama w'Imana, umwami ahabwa icyubahiro cyose. Rero n'Imana ivuga ngo kera nta bantu twari, ariko noneho ntituri abantu b'Imana gusa, turi abana b'Imana. Umwami ahabwa icyubahiro cyose. Yesu Kristo ugupfa n'ukuzuka kwiwe niko kwatugize abana b'Imana. Mubone kumukomera amashyi. Hanyuma pasika ya mbere tubona yabereye muri Edeni, igihe Adamu na Eva bacumura. Bari bakwiye gupfa kuko niko ijambo ryavuga ngo icyo giti nimwari no kugikora ko muze mugikore kugira ngo mwirinde gupfa. Mugabo baragikoze ko kubw'imbabazi z'Imana ntibatanapfira ngabo, Imana ikayica igikoko kitacumuye. Amaraso araseseka kugira ngo habeho gucungurwa. Umwami ahabwa icyubahiro cyane. Pasika bisobanurwa gucungurwa. Hanyuma muri icyo gikoko aturonderamo insato, araheza azambika Adamu na Eva bacumuye kuko bari babaye amenyo bameze nk'uko urumva. Adamu na Eva ntibavutse, Adamu yararemwe, Eva nawe akurwa muri. Umwami ahabwa icyubahiro cyose. Hanyuma kandi turabona pasika ya kabiri yabereye muri Egiputa, igihe Abisirayeli babohorwa imyaka ingoyi bari bamazemo imyaka 400. Bitwereka ko Abisirayeli bamaze imyaka 430 muri Egiputa. Mugabo imyaka 30 y'imbere ni myiza kuko bari bacibuka ibya Yosefu. Ariko inyuma yaho ngo hiba uwundi mwami Farawo mushasha atazi ibya Yosefu. Abisirayeli baratanguye amagorwa muri iyo myaka 100. Mugabo igihe cy'Imana cyarageze, Imana irabibuka irababohora izo ngoyi bari bamazemo imyaka 400. Umwami ahabwa icyubahiro. Dusome ijambo ry'Imana rukugurura gusa hano mu gitabo cyo Kuvayo. Dusome hano muri kabiri, dusome aha ku murongo wa 29. Hatubwira ngo icyago cy'icumi hapfa abana b'imfura 29. Nuko Farawo nuko mu gicuku Uhoraho yica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo nyene ingoma ukageza ku mfura y'ingore ifungiwe mu ibohero n'iby'uburiza byose by'ibitunzo. Murongo wa 30 muri iryo joro Farawo ararandamuka n'abanyarugo biwe bose n'abanyegiputa bose. Muri Egiputa hacura umuborogo mwinshi kuko atanzu n'imwe itapfuyemo umuntu. 31. Ahamagaza Mose na Aroni muri iryo joro nyene, arabarira ati nimukure hasi mujonjore muje mu bantu banje, mwe n'Abisirayeli mugende muje gusaba Uhoraho nk'uko mwavuze. Mujane n'imikuku yanyu n'amasho yanyu nk'uko mwavuze, mwigire naje musabire umugisha. Abanyegiputa bahimita ubwo bwoko ngo bavire mu gihugu vuba, kuko bavuga bati turapfuye twese. Umwami ahabwa icyubahiro cyose. N'aya
tuvuge twavuze ko pasika isigura ibintu byinshi. Pasika ya gatatu rero twari dusigaje yabereye i Golgota, ukuvuga urupfu rwa Yesu. Iryo twarabyigishijwe neza, bamwishe bamugira uko bagomba, bamucira urubanza rutariko, arapfa apfiriye ku musaraba, mugabo ku munsi ugira gatatu arazuka nk'uko yari yabivuze. Umwami ahabwa icyubahiro cyane. Reka rero tuvuge gusa iri jambo rimwe riri muri benshi, iri jambo ryitwa kubohoka. Abisirayeli barabohotse ingoyi bamazemo imyaka 100. Iyi pasika rero nawe ikubohore ingoyi ubuja ugendana ibintu byagusubije muri Egiputa. Turabona Abisirayeli naho bavuye muri Egiputa, Egiputa yo ntiyabapfuyemo, barayigendanye muri iyo myaka 40. Egiputa yakomeje kuba muri bo, kandi abagendanye Egiputa mu mitima yabo ntibashoboye kubarura urugendo. Bibiliya yerekana mu mitima yabo ihindukirana mu bugarama, bakoze ibyaha byo kutizera Imana mu bugarama. Ndakunda kubabwira ibintu bikuru bitanu byatumye Abisirayeli badashobora gushika neza mu gihugu cy'amasezerano. Uhavuga uti uri kuvuga ngo ntibashitseyo. Barashitseyo mugabo babibwiwe, abasezeranye n'Imana, ababonye bya bitangaza 10. Twari dusomye iki gitangaza cya nyuma, nako tuvuze ko ari igitangaza, ni ibyago byagororotse Farawo kugira ngo rekure Abisirayeli. Bibiliya yerekana ngo bamaze kujabuka gitukura bashyitse munsi y'umusozi wa Sinayi, Imana ibwira Mose ngo buharure guhera ku bamaze imyaka 20 no kuduga. Hanyuma rero ariko buharure kandi igitsina gabo, abamama n'abakobwa babo ntibaharurwe, kandi n'Abalewi ntibaharurwe. Asanga 6,350. Bibiliya yerekana muri abo bose ibyo biharuro byose, abashitseyo n'abagabo babiri, abasigaye bose imitima yabo ihindukirana mu bugarama. Iki cyatumye badashika muri Egiputa, badashika muri Kanani, mu gihugu Imana yabasezeranye. Egiputa ntiyavuye muri bo, barabohotse kuva muri Egiputa, mugabo Egiputa iguma ibaboshe. N'abakizwa benshi mwaravuye muri Egiputa, mugabo n'uyu munsi Egiputa iracyabatsinze. Harakeneye rero icyitwa deliverance, mubohoke, hanyuma mugende i Kanani mushikeyo. Umwami ahabwa icyubahiro cyane. Amen. Reka mvuge ikintu kimwe, ibi muri ibyo bintu bitanu navuze. Icya mbere, Bibiliya ivuga ngo basenge ibigirwamana. Gusenga ibigirwamana kwatumye ababikoze bapfira mu bugarama. Icyo ni kimwe. Ikigira kabiri, basambanira mu rugendo. Abakizwa muri ko murasambanira mu rugendo, imitima yanyu izohindukirana mu bugarama. Nimuzobona Kanani yo mu ijuru. Uyu munsi ubohoke kuri icyo cyago cyaboje abantu benshi basambana n'abakristo, basambana n'abakozi b'Imana, basambana n'abaririmbyi n'abasenzi n'abanyamabanga batandukanye mu ishengero. Haratari ibyizigiro. Iyi pasika ntigusize gute, ubohoke kuri ubwo bugese, muvuge muti amen. Ubohoke kuri ubwo buyobe. Ni umunsi mwiza wo kubohoka nk'uko Abisirayeli babohotse. Yesu atugirire neza cyane. Ikigira gatatu, bagamirwa n'abantu bifuza iki? Rero ni rya jambo ry'Imana. Duhora tubona ko iyo hagati mu ndwi kuwa 4 kuwa 6 muba mwibereye mu bw'inyama, nta nyota y'amana mufise. Abakoze uko ntibamaze urugendo. Igikurikira, bifuza gusubira muri Egiputa. Yesu atugirire neza cyane. Amen. Abakizwa benshi bariko barifuza gusubira iyo bapfuye. Yesu atugirire neza cyane. Bakifuriza no muri make kubohoka. Iyi pasika ikubohore. Yesu atugirire neza cyane. Hari ibintu byinshi byakugize umurya wacu. Bibiliya ivuga ngo mu cete Pawulo yandikiye Timoteyo, hariya ni cete kimwe cya mbere,
usomye ni mu gice cya gatanu umurongo wa gatandatu havuga ngo uwihaye ukwifuza abapfuye ahagaze. Hariho abantu bakiboshwe n'ibyifuzo kanaka. Ubuhoke uyu munsi Yesu akubwire delivrance, ubuhoke. Nariko niyumvira abantu benshi baboshwe n'ibintu byinshi. Hariho izi telefone nshasha, izi telefone nini mwabakizwamo. Yesu akubwire neza cyane, telefone ni nziza cyane mugabo abantu benshi no ngaha ntego yera yoza agasesa usanga telefone yarisha abantu benshi. Amen. Imana ibaha ubwenge kumenyere mukoresha ikintu cyitwa telefone yarisha abantu benshi. Abo bana bacu bona babaye nabi benshi bishwe n'iyo telefone, ibyo bazingurura batazi ibyo baraba n'ibyo boreka. Amen. Amen. Ubuhoke kuri telefone. Telefone umukenyezi ibiharage biramuzigirana ariko aratsingurura. Umugabo yataha avuye ku kazi akayoberwa ko umugabo yaje ariko aratsingurura. Abandi barana mudasinziriye, iyo tuje ngaho mu masengesho amasaha biba wasinziriye. Mugabo kuri telefone muryama saa 8 saa 9. Muri ko muraraba ibitavugwa, porogarafi, ibintu by'ubusambanyi, abantu bambaye ubusa, ibyo nibyo biri mu bwonko byabatsingatsinze. Mukwiye kubohoka. Yesu agucyubahiro cyane. Reka tugeze ngaho ijambo ryo kugura. Urazi n'ibindi bikuboshe kandi mbere yarakwagiriza mu mutima wawe. Ni byinshi mugabo nagomba nakwigire usenye Imana kuri uyu munsi ubwira Yesu mbohora no kuri cya kindi wowe urakizi icy'Imana ikugaya. Cyaguruka no gusenga Imana kunyarutse uyu munsi urahagaruke turamwagaza Pasika imubyaguruke yaguruka dusabe umunyamabanga wacu mukuru w'ishengero ashike hano asenga Imana agusengere kubohoka uve muri Egiputa na Egiputa ikuvemo hanyuma udushikana n'amahoro. Yesu akugirire neza. Yari cyubahiro Mana yacu nziza, Mana mushobora byose muri n'ibicuru n'isi. Twongeye kuza imbere yawe muri aka kanya dushima ijambo ryawe rizima riciye imbere y'imitima yacu. None rero ngaba abahungu bawe n'abakobwa bahagaze imbere yawe bagomba kubohoka muri ibi bihe byacu bya none kugira ngo bizokunde bazoshike muri cya gihugu cy'amasezerano wadusezeranira. Iyi saha rero tubatuye kubohoka ku bantu bawe. Iyi saha rero tubatuye ubushobozi bubohora mu mitima y'abantu bawe. Umuntu wese ibyamuboshe iyi saha yumve ko yongeye kwitegereza ari mu kiganza cy'Imana. Urakoze cyubahiro gushishikara kubana natwe muri porogaramu zose kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.